Iya, Dirka lagi ini soalnya. Sini mana guys? Gak bisa diganti. Ini udah bisa record-record belum guys? Belum ya? Nah, gue mau ini dulu. Ya dulu sih. Ya ini mending gue ganti deh. Kita mau bersaudara aja ya. Let's go guys. Ke atas. Sini gak sih? Oh enggak, apa kita ngambil misi ya? Ngambil misi guys, ngambil misi guys. Kita kitin dulu dah. You got a quest report waiting. Let's see. Way to go! You sure worked hard. Here's your reward. Way to go! You sure worked hard. Here's your reward. Agen terus. Way to go! You sure worked hard. Here's your reward. Wah kaya nih guys. A new assignment, huh? Nih ambil kali ya. Let's see. You've made up your mind, right? Ya tadi gue dapet sesuatu ya guys. Ini boleh sih. Hah? Dragon Claw. Ini kalau mau main cepet guys.
Liu, lu udah pakai Ruby. Sapphire dong Liu. Tapi lu support ya? Kalau gua kasih golden stick aja ya. Dia tuh lemah banget guys. Gua ini deh, ntar kita belanjain aja guys. Bisa nggak ya kita lewat sini guys? Dah sama aja dong. Misi kemana sih kita? Ah, si suka. Oh, gua tadi dari sini guys. Ntar gue mau ini dulu ya, weapon shop dulu. Kayak bakal gue beliin. Nggak bisa, bisa deh guys. Beli panah aja lah dia ya. Nah ini boleh sih.
Ya emang gak cocok sih anjing. Kayak gue beliin aja deh guys. Cuman masalahnya tuh ininya ini guys, nih magic semua ini lebay banget ya. Ah siapa nih? Prince Palace. Gimana guys? Prince. Oh ini deh. Siapa guys Prince itu? Oh iya si Sam. Lady Rizwan. Iya, kenapa nggak dia aja ya pengen ketemu ya? Dikasih apaan kita? Ada style.